Sita state creation, they know ke STL of a ninjalo, Hilasavan, Ambarja Patinili Ninjalo, something is there. Also Chabina Nido, also Chabia Banke Kupila Labake, Tunke Chirina Hela, Tunatana Hela. And Prekalonji Lasoa, Marjong in Pujia Chabi, Kupilo. No Namaga Ninja Kamtuna Bake. Yes, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम स्टेट के डिमांड जो सी तुम हिस्ट्री के लांग लोग लोटे डिफरेंट अपोर आउट अंधे सेंट्रल गवर्नमेंट तुम पार्टी तुम आजाद निंजे सिता में जो आप पार्टी लो मैनिफेस्टो पी दो मा अवे मा लगे अप्रेग लो सिता स्टेट एज ए मिशनरी ना तुमके लाफन डीप स्टेट पुटा पुपु by state as a machinery, decision is Akimi state बने रखा central government ला central government आ think tank, central government आ Akimi state selam tu आ policy के एना बंके आंधे जो सिंग inside लोग तुम technology आहुत इसी के चेंसी India independence अभी first time state reorganization law Labake Tamil Nadu also ke Tamil Nadu ave Madras province Mumbai province Lapel central province Kasir alam tu halasot ke halasot tahadak ke emprek ninghang atum dolo Kasil atum isi policy and law language is the basis of state on the basis of language linguistic basis से state के थाक लो अतः पुलो already आसाम अपन ओहमिया तुफान के आसाम दो बंगाली तुफान अपन के बंगाल दो लासी मद्रास प्रोविंस अपन के तमिल तुफान अपन के तमिलनाडु थाक बेलो लासवन तमिल मद्रास प्रोविंस थाक से उड़ीसा स्पीकिंग तुफान अपन के उड़ीसा लो अंदर लो लापेन कर्नाटका स्पीकिंग तुफान तमिलनाडु पे एक्सेप्ट कर लो महाराष्ट्र पे एक्सेप्ट कर लो वन पे नंबर के कर्नाटक से लाम लो तापर मुंबई प्रोविंस के थाक्सी इसी पार्ट गुजरात लोग पीछे लो गुजराती तुम अपन इसी बात के मुकन से थान कर्नाटक अपन पीछे लो तापर अंगों के दो तुम के मराठी तुम अपन के महाराष्ट्र के सलाम लो असी फर्स्ट रिओर्गनाइजेशन लो इन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज खाना में गोपिने एकदम रात थुपाक पेन भारी आका चेसों तासन हालत के आगे मद्रास लोग तमिलनाडु लोग असर सुख दोनों अनपढ़ लोग के अविलो सीधा क्लेम हो रहा बल्कि आंतों पे नहीं क्लेम करते गोवा स्टेट के सलाम सिक्किम स्टेट के सलाम इतुम का इतना पू गोवा के इतुम पे के बिहेक सिक्किम के इतुम पे के बिहेक अजम के गोवा पे सिक्किम पे इतुम थेमु हाउ तुम लोग से स्टेट लोग तो इतुम का स्टेट लोग ना जी तुम का इतना निंजे बोल कलाम लो सीता गोवा पे सिक्किम असन अकीमी स्टेट बा अंडमान लोग के असेंबली आ गई नॉनता सीता पार्टिकुलरली गोवा एंड सिक्किम ताका बाके जियोपॉलिटिकल डिसीजन लो लगे गोवा बाके पेनाना ने निकाल के एक्जेक्टली तिंगने बुकलो एलिटरल समो के निंगो ता है इंडिया स्वाधीन ने रफिता गोवा बाके पोर्तुगीज लो ऐसे पोर्तुगीज फल के फ्लूम ना बोलो चेदान पे ना बाके ना तुम दाम जुई लो लासी खाना के सेपरेट स्टेट नाम दे दी ठीक है सर था इंडिया स्वाधीन ने पेना पेनाना निकाल के सिक्किम बाके इंडिपेंडेंट कंट्री लो भूटान कसम इंडिपेंडेंट कंट्री सिक्किम का इंडिपेंडेंट कंट्री लो सर सिक्किम particularly Nepali speaking atum pulo nitum ke chogyal mane bala Sikkima original indigenous tribal atum ke chogyal si latuma richo itma atagi itma ale atagi richo son ada indigenous atuma richo ke chogyal to si pulo sita majority mandel lo Nepali speaking atum thulpak lo nitum ke
Chogial atuma aber ke do delo thupak lo apa India think tank atum thaklong la so chance lo la so country abang itimolong do pulate China pe nisi buffer do po to see Sikkim aphan bang ke and lo apen declared lo state kasi hara bu kapre kason bar rat thupak ka popine movement ale Goa ke state manka Sikkim ka state manka Anpara bang non northeast alam Northeast along the 86, which is continuing even now, and there is another phase right from 1960 onwards, when we all, the hill people, moved together under the leadership of that time IPHLC, leadership of Captain Williamson Sunmine on. Both these phases of movement, there were two distinct groups. One group was autonomous or separate state or hill state or autonomous state, and another group they opposed it. Particularly when in 1986, when we started, then we supported, we moved for autonomous state, but then that time, the political dispensation, whether it is in the council or state government or member of parliament, they opposed it. So also the previous time, in late 60s, the movement by PHLC. But now situation has changed. There is no organization in Karbi Anglong and Dima Hasao, no political parties there in Karbi Anglong and Dima Hasao which do not demand autonomous state. Everybody wants autonomous state now. This is a changed situation. And we must take advantage of this situation. Lasi, nearly Kangsai lo Teglong lo non abake ilitum ke hemprega panji hangbom lo autonomous state. Sita Assam along Penaga demand isi abangke 6 community atum ahom kus rajbongsi adivasi atum chenglong latum abangke ST hangbom lo ba ilitum ta hempre hangbom lo boro atum ta hempre hangbom lo hempre ke hang asom abangke Assam along jasemet ilitum pen boro atum abangke non abak lan ke intante sita latum arlo labangke hempre kaphan latum ke chori do. So as a case study to study na ahum atum jituni ke ST hangbom latum along abangke MLA kali central minister ta do MP kwan done ruling along ta dolo opposition along ta dolo opposition deputy leader of the opposition along ke metha barta ahum community lo nili amen pupelo lang to alutine ke sinilo ate dang abangke unti ke nili amen avoid po. Thus, the Ahum community has got strong representative in the parliament, in the ruling dispensation, they are ministers. In the opposition, they are deputy leader of the opposition. There are so many MLAs. Even in the past, they were chief minister of Assam twice or thrice. And most of the government, most of the time, they say that we are for giving ST hills, we are in favor of giving ST to the 6th community, but then nothing has materialized. In spite of having central ministers, leader of oppositions, dozens of MLAs, and strong communities controlling entire Upper Assam, they are not demanding state, they are simply demanding inclusion in the ST list. And all major political parties have in their manifesto written that they are for it, but it has not materialized. Pachunune, Adivasi Adivasi itumke Bangpho si MLA do. Karbi Anglong Bangpli, we have only 5 MLAs, 4 from Karbi Anglong, 1 from Dima Hasao. Adivasis in Assam, they have more than 20 MLAs, 2-3 MPs. They have strong support of Jharkhand chief ministers
because they belong to the same community. Entire Jharkhand state, even the tribal minister, Union Tribal Minister Joel Uram himself is a Uram Adivasi, from Orissa. He's from Orissa. He supports. Jharkhand Chief Minister supports. Entire tribal Adivasi communities of India, they have more than 2 crore populations. Still, their demand is pending year after year. A simple demand, demanding ST, inclusion of ST. They are ST in Bengal, ST in Tripura, ST in Jharkhand, ST in Orissa, but they are not ST in Assam, so they wanted they should also be included in the ST list of Assam. Why I am saying all this, delicate nije athege rahilo, the demand among one justified do away. Demand along about के क्वाल नमा MLA MP के support दो अवे नहाय पे नबा के लाखा पन पे चीफ मिनिस्टर ने दो सीधा हुमा तुम असम along ST पिलों नेरन हुमा तुम पर जुएल उराम के ट्राइबल मिनिस्टर सेंट्रल ट्राइबल मिनिस्टर सीधा दागा उराम तुम फना बंके ST लिस्ट along के तो कौन नेरन ना नोनंता Lasi, where is the key? Like a Sabin Nalo, Lasa Tala, Kampudia, Sabin Nalo. Into the 50-60 years, a song bomb, a hang bomb, Chunchilla, Ilitum the Kalasunian, Solanta Nigelo, Capra, State Kalilo, Aso Sapulo, Itumben Pamara Plote, Viega demand like a pro mimi. Only a ST demand. Thus, where is the key? So in 1986, when Delegate Heklongbeck, Halasahud, Hemprek Halasong, Atumsi Hemprek Hamchot, Council Atum, MLA Atum, but established political dispensation Atumabanke, Hemprek Nihage. Nihage Pesi Upo Atum Hemprek Aputake Ninge Haige. Lasso Apranta 86 Apranga phase था 60 जहुत APHLC Kadukavi Klengrapra Hurahut Karbianglong NC Hills Khasi Jointio Garo Mizo Kadukavi Klengrapra Hutta Karbianglong along Hemprek Hanga Partido Asong do Lapen Halo Hutta majority के ruling atum MLA atum MP atum के Hemprek Prohibit. So non about situation fracture. Non about Karbianglong, Dimahasa along Hemprek Hanghe Asom Abdelo. Party Tinta, Asom Tinta, social noy, political noy, MLA, MP, MSC, ex-MLA, MP, Kado Kave, Hemprek non Chikroy Sardo. Hemprek Hanghe Asom si Abdelo. Hemprek तीन फन असम तीन का हेम्प्रेक के हानि तांते लवंसो a change to चला था a situational advantage के तुम देंग थे नंको नॉन के हेम्प्रेक नांगनी बा हेम्प्रेक के हाना तुम फन के चिदान लावंग के आले नॉन बाके कंपटीशन सी दो उमले मिस्टर इसी पार्टी ए वांग लमग हां Excuse me, sir. Kapre ya kai dubda dogo bot service college English di on national level. So nirila. दिन सुरेर तो ऐसे okay I will be
there is a change of state movement ke charipon jirpiatum nang chutong dun Karbi Recho, Karbi Autonomous Council, Karjang Autonomous Council, CM Penchenglok, EM MSc Board Chairman Akehai Piatum, and Parata Kachisong along and Trek Kachisong along Japon, Cherabdun, Klem Rabrap, Adukavi, Inidak Chetong Rapsar, Jirpiatum Uphan, Nilining Aklong Pen, Kachisong Akardong Pajiriki. Ini personally ning arong lo je puthot je song thuji aphan puthot hemprek amang hemprek achun ji aphan puthot ke chisik dolo chingrum aphan engkan chojor lo personally ning arong lo apor penanam damik lo nili ki hekten hemprek kache song along elut abangpu ahin pen damtang nili experience of utha arjapsi non prang pima claim jang ji pusi nili ki matha naso utha kihet pen nili ninje kamtu la bangke opini asong ahin pen ke ninje kali opini party ahin pen ninje kali nili jungjung nili ning aklong pen ke matha puthaksi nili ninje kamtundu ahutisi 19 Med pinida ka chetong me along chetong dun ke chengsia bang ke media personal tu pan rolo nal tum pini ni tu mai along ke wang pen ni tu malam hai hui na ke enpon ke tok pon pan cholo pen kardom pi pajirlo la pen pini la bang so mai ni tu ni ki all political parties pen all social organizations pen KSA factions pen chenglok ladak doana groups atumpan intellectuals atumapan nitum achupapen pini labang so amai nitum mesen me pen pechun long apod nitum ning sam piklo pining arong piklo la pen nitum achupapon aluhi atum jasemet Dr. Julian Ronghang alang limitang samet dak wang pen nitum pan jumesen alam than dekang la pen labang so hemprek ke hang isivet dorang ji la pen isivet dolo pulute hemprek long vek ji polang li samet ning jilo la pen alang limitang masame rara atheng no nil do matheng no same alang li chak lo alang li methang ben same la bang so hemprek ke hang ka pang tang pon thek ji phan la pen rat ka cheto dun thek ji phan alang li hen pen same lam the jai te kang pa melo la pen same nang trap dun pa mepo alang li sarkar le solai bom bo same la bang so hemprek parmana bang ke nang je tong dun po pusi banang chirap dun po pusi alang li hen pan ning jelo la pen XMP jesemet iltuma Chinghon Dr. Joint Torong Pi Same alang li tame jumesen alam itu pantan tekang lo history alam ta purki molam ta than lo labang so emprek ko son si gelong le det ma pini an seta polam ta than lo alang panda churlo adun tu Elvin Teron advisor CM advisor alang same constitutional alam lo pen hemprek hang ko son si itu ma strategy ponangjima poi hu alam same lang li itu pantan kang pe melo alang pan pe churlo la pen ko XMP Horen Singh Be alang li same ako puthot itu man tame itu man than tu clear lo than tu pamelo bang so hemprek ke ha bangke isiveda som pen jot ke une itum karbiang long ke do an karbi itum da chito do nangji government atum seta government kali itum seta me social organization atum same la pen KSA atum same pen kapre song ke thek ke itum an same dak cherab dun pet nangji la pen cherab pet lo pote labang so to no set ke long ji bangke prabjin po posi alang li hin pen than lo pen son thaksi do Panta bin chorlo pendang ni tum forum hit pen same ni tum Chinghon ke hai Jotson be XCM alang li same rada pan klar dak pen ke than pen jok si rada tum same aning sang lo pen ning arong lo la pen ang pan same tum choro people lo la pen ladak pini ni tum forum members to an pan same
ระดับ APHLC เป็นเชียงล็อก ASCT เป็นเชียงล็อก KNC และเป็นสนับสนุน Youth Front และเป็น KSA และเป็นนิตุมWomen APHLC Women Committee และเป็นกับเรกส่งนักจับดุนดูพิกลังโดยนั้นทุมสมัยละบางโซกับประชุมเยี่ยมพนักงานเชื่อผู้จิตดุนเป็นจอกปีนี้ละบางโซไม่นิตุมชุนเป็นเมลบุษินดุมครอยโลและเป็นนิตุมกระชุบพาเป็นดัก 90% อันบักอามุนิตอาตุมนังจิตองดุนโลอาภัยเลคมเฮกพุษดาอาลังตุมอาประธานและเป็นเซกเรตรีเคสตุมเซตามีดักดูโลทอมสันตุมตาดูโลและเป็นมิวเซนโครตุมตาดูโลและเป็นดักนิตุมไปทางเคสละเกดูโลและสองทักษิดัก UPDS X Welfare Society อาลังตุมสมัยองดุงเป็นนังจิตองดุนโลและเป็นลำเทสมัยนังเจียดุนโลและเป็น DSU Karbelong District และเป็นดิมาซา District เป็นสมัยอังตุงวางสีลำตะนังปิดุนโลและเป็นคุกกี้อาเคตุมสมัยโตทังลาลังลิสมัยจิตองดุสีดักเป็นตุมันลำนังทันดุนโลและเป็นสองทักษิดักAutonomous Council เยี่ยมตุมตาโดปิกและเป็น MSC ตุมตาโดปิกและเป็น Board Chairman ตุมตาโดปิกและเป็นดักกับเรกparty BJP ตุมเป็นสาวองดุงอิงจีตุมตาเทกลงอันตุมสมัยละบางส่วนไม่เมสเซนโลปูเทกลงเสียตุมสมัยนังจิตองดุนโลอันตุมสมัยเกโรปิโลเป็นapar same aning hang tumpen na jitong ta topik nitum amen chini edune de lo same theklong lo alang tuma face la siang tuma same choro la sila song thak nitum karbiang long non la bangso autonomous state kapelong je phanpura non nitum forum for hills autonomous state movement along kanto ko same nanga chira to dun pen nitum siveda song ason dak khei chipupe dhoram chipupe nitum dak isivet a unity ke dopen isivet ase ke dopen nitum ase ang tong state government apen central government along ke pon pen nitum jitu ni kiningan plikek pache song labang so je song nak pen jok non ge je song pen jok nitum labang so hemprek man autonomous state mate article 244A ka implement je phansi nitum jasime je song ponji la pen claim ponji la pen nitum ajir pading de pi ajir pading de pin pen kapalong log je phansi nitum policies nitum claim ponji strategy bonai ponji la pentum structure sa mentum Islam adlo la penitum dode sangse nonta nangtum technology la bangso mai patun japan chot kali sa me la bangso rada long ke dam nitum non NCOs punon ba along apreka prek punon sa me east west karbeng long sa me nitum dode sangse penitum kai ta dam bom la pen meeting do bom la pen nitum son taxi awareness program nitum long apreka prek la bangso organize dam japan nitum ko par pon tupo la si lan velo churo par peklo rada pan la pen Kanowe political parties la pen son taxi social organization KSA pen ongdung ara tumata make choro pansi ninge cholo kama dong CM sar ni je ko pen sika je sik la hello ke jeng sia bang ke ni tum non east karbeng long la pen west karbeng long and sales do anarat pan mobilize po la pen lat isi hini bakar mun tum pangrum si ladak ni tum isi rally pedo ponji pula singwai lo la pen apar same Delhi along ni tum omu chot pen pene suri kep suri ko bak armu hadak andam si la bangso autonomous state nang vekjipu hadak bang suri kep suri ko armu dopo ladak ke lak amudim sedak autonomous state nang jipu ladak ti pangrum si ni tum claim ji po bang ke ni tum already ni tum bong chingwai bom lo chingki bom lo chetan bom lo la pen la bangso bang ke ni tum ta claim vek po la pen CM sar ji tu kaning je lama ke ni tum ke chedon pik hangjang lo ni tum along tangka puisa we pusame alang tum nang cherap dunang po la pen kapre businessmen atum companies atum la pen non government atum same nang cherap dun lo pode tum Delhi long dam ye phange kai ta chi sequence do lo article 244 abenar kirung atum penang ana song si pregram do si hal haya song atum penang lu tumalong ko pinay nang charap din lap sona positive kibat thek no na mandel tum alang tum pen apor ge dure pen jok alang tum pen chingki chethanji chingwaji popor chilong o elang same ni tum lam the chilong bom alang tum same ni tum pen ka chingki ji ka chethanji la pen ka chitong ye pan ka chisik do busin do mar jolong la pen nil do mange la ke kai da jisik ding si do lo ajara party same hempre ka party same akapre ka society ke klema party tum same ni tum hempre long song no ji ang chi yu ni pute ni tum kai ta welcome lo tum man ke